Miloš Obrenović je Srbiji doneo slobodu, ali je za vlast bio spreman da plati tuđom krvlju. Bio je čovjek koji je znao kada treba podići ustanak, a kada sesti za sto sa neprijateljem. Ali iza državnika stajao je i drugi Miloš, nemilosrdan prema protivnicima, sumnjičav prema saradnicima, spreman da ukloni čak i Karađorđa kada je procenio da ugrožava njegovu vlast. U njemu su istovremeno živjeli oslobodilac i autokrata. Čovjek koji je Srbiji doneo samoupravu, ali nije želeo da Srbija bude samostalna od njega. Ako želite još ovakvih priča, zapratite kanal. Pre nego što je postao knez, Miloš je bio siromašni dečak, sluga i čovjek koji čak nije ni rođen sa prezimenom Obrenović. Miloš je rođen 1783. godine kao Miloš Teodorović. Njegovo poreklo nije nagoveštavalo budućeg vladara. Nije odrastao na dvoru, nije imao obrazovanje evropskih prinčeva i iza njega nije stajala moćna porodica. Poticao je iz siromašne seoske sredine u kojoj se život merio zemljom, stokom i sposobnošću porodice da preživi sljedeću godinu. Njegov otac Teodor Mihajlović bio je drugi muž njegove majke Višnje. Iz njenog prvog braka poticali su Miloševa polubraća Jakov i Milan Obrenović. Upravo će Milan odigrati presudnu ulogu u životu mlađeg brata. Miloš je kao mladić radio kod njega, bavio se trgovinom stokom i pratio ga na putovanjima. U svetu u kojem je većina ljudi jedva napuštala svoje selo, trgovina ga je učila nečemu važnijem od čitanja knjiga. Učila ga je da procenjuje ljude, da zna kada treba govoriti, kada ćutati, kome se može verovati i koliko svako obećanje zaista vredi. Kasnije će preuzeti prezime Obrenović, po porodici svog uglednijeg polubrata Milana. Tako je Miloš Teodorović postao Miloš Obrenović. Ime pod kojim će njegova porodica vladati Srbijom nije dakle bilo prezime njegovog oca. Bilo je znak pripadnosti čoveku, čiji mu je položaj otvorio vrata u mnogo veći svet. Početkom 1804. Miloš još nije bio vojvoda. Prema jednom kasnijem zapisu, služio je kod turskog subaše i obrađivao njegovu zemlju u Brusnici. Jednog dana, dok su odmarali pored raspreženih volova, sunce je počelo da nestaje. Nastupilo je pomračenje. Turčin ga je upitao šta se događa. Miloš mu je odgovorio da je to samo pomračenje sunca, ali njegov gospodar je uznemireno rekao: neće ovo biti dobro. Za njega zaista nije bilo dobro. Ubrzo je izbio prvi srpski ustanak. Miloš više neće biti njegov sluga, a njegov dotadašnji gospodar više neće upravljati njegovim životom. Pomračenje će u narodnom sećanju izgledati kao predznak velikog preokreta. Ali Miloš tada još nije bio glavni čovjek revolucije. Vođa je bio Karađorđe. Miloš je u ustanak ušao uz polubrata Milana, pod čijim je uticajem stekao položaj i ugled. Učestvovao je u borbama i postepeno se uspinjao kroz ustaničku hijerarhiju. Nije imao Karađorđevu pojavu, niti njegovu ratničku reputaciju, ali imao je osobinu koja će se pokazati jednako važnom. Znao je kako da preživi političku katastrofu. Odnos Miloša i Karađorđa nije bio jednostavan. Jedan kasniji osmanski prikaz srpske istorije tvrdio je da je netrpeljivost između njih imala duboke korene. Prema toj verziji, Milošev polubrat Milan otvoreno je govorio protiv Karađorđa, smatrajući da je vožd postao suviše nasilan i samovoljan. Milan je 1810. umro u Bukureštu. U osmanskom prikazu pojavila se optužba da je otrovan preko čoveka povezanog sa Karađorđem. Taj navod ne može se uzeti kao sigurno dokazana činjenica, ali je važan jer pokazuje kakve su priče kasnije kružile o početku neprijateljstva između Miloša i vožda. Posle Milanove smrti, Miloš je dobio njegov položaj i deo njegovog uticaja. Preuzeo je i prezime pod kojim će ostati upamćen. Ali njegov odnos sa ustaničkim vrhom ostao je napet. Prema istom osmanskom izvoru, Miloš je čak bio optužen za povezivanje sa Karađorđevim neprijateljima. Njegovi saradnici su kažnjeni, dok je on prošao sa zatvorom i vraćanjem na dužnost. Već tada se pokazivala osobina koja će ga pratiti čitavog života. Dok su drugi ljudi u političkim obračunima gubili glavu, Miloš je pronalazio način da ostane živ. Godine 1813. ustanička Srbija se slomila. Rusija je, pritisnuta Napoleonovim pohodom, zaključila mir sa Osmanskim carstvom. Srbija je ostala bez zaštite velike sile na koju se oslanjala. Osmanska vojska krenula je u odlučujući napad.
Karađorđe i veliki broj ustaničkih starešina napustili su zemlju. Miloš je ostao. Kasnije će ta odluka biti predstavljena kao dokaz njegove hrabrosti i vernosti narodu. Ali ona je bila i hladna politička procena. Novi otpor u tom trenutku bio je gotovo beznadežan. Miloš se predao osmanskim vlastima i prihvatio položaj koji mu je omogućavao da posreduje između njih i srpskog stanovništva. Za deo bivših ustanika to je moglo izgledati kao izdaja. Za Miloša je to bilo čekanje. On nije verovao u pobunu samo zato što je pravedna. Verovao je u pobunu onda kada može doneti rezultat. Posle povratka osmanske vlasti usledili su nasilje, osveta i pokušaj da se Srbija potpuno razoruža. Miloš je istovremeno morao da smiruje Turke i ubeđuje Srbe da nije postao njihov čovek. Bio je između dve strane koje mu nisu potpuno verovale. Godine 1814. dok su glad, teški porezi i osmanski teror ponovo pritiskali Srbiju, Hadži Prodan Gligorijević podigao je novu bunu. Pozvao je Miloša da stane na njeno čelo, ali on odbio. Procenio je da narod još nije spreman i da bi prerani ustanak završio katastrofom. Buna je brzo slomljena, a Miloš je čak učestvovao u njenom gušenju, pokušavajući da sačuva poverenje osmanskih vlasti. Bio je to jedan od najmračnijih i najproračunatijih trenutaka njegove politike. Pustio je da jedna pobuna propadne, kako bi nekoliko meseci kasnije sam poveo onu za koju je verovao da može uspeti. Na cveti 1815. u Takovu je doneta odluka o novom ustanku. Miloš je prihvatio vođstvo. Ali drugi srpski ustanak od početka nije bio zamišljen kao ponavljanje Karađorđeve revolucije. Karađorđe je pokušao da ratom oslobodi zemlju. Miloš je želeo da se bori samo dovoljno dugo da Turke primora na pregovore. Njegova najveća prednost nije bila vojnička genijalnost. Bila je sposobnost da proceni trenutak u kojem se oružje mora zameniti dogovorom. Ipak, na početku ništa nije bilo sigurno. Kod Požarevca, deo ustanika počeo je da okleva. Miloš ih nije podsticao pričom o budućoj slavi. Pokazao je pištoljem prema turskim šančevima. Rekao im je da su tamo njihove kuće, žene i deca. Ko sada ne potrči za njim, zapretio je, izgubit će glavu. Ako ne od Turaka, onda od njega. To nije bio romantični govor oslobodioca. Bila je to pretnja čoveka koji zna da pobuna može propasti u nekoliko minuta. Miloš je umeo da pridobije ljude, ali je umeo i da ih natera da ga slede. Ustanici su izborili nekoliko važnih pobeda, ali Miloš nije čekao da Osmansko carstvo pošalje ogromnu vojsku. Otvorio je pregovore sa Marašli Ali Pašom. Dogovor nije doneo nezavisnost. Osmanske posade ostale su u gradovima. Sultanova vlast nije nestala. Srbija nije dobila jasnu međunarodnu potvrdu da je država. Ali nastao je sistem dvostruke uprave. Paša je ostao gospodar Turaka i gradskih muslimanskih vlasti. Miloš je upravljao Srbima i njihovim knezovima. Srpski predstavnici učestvovali su u rešavanju sporova, a poreze su prikupljali srpski organi. Važna pitanja razmatrala je skupština sastavljena od Srba. Porta je tokom zime potvrdila deo dogovora nizom fermana. Srbija još nije bila slobodna, ali više nije bila ni potpuno pokorena. Miloš je dobio prostor u kojem je mogao da gradi vlast. I odmah je počeo da uklanja svakoga ko je mogao da je ugrozi. Godine 1817. Karađorđe se tajno vratio u Srbiju. Bivši vožd nije dolazio da mirno provede starost. Bio je povezan sa revolucionarnim krugovima koji su pripremali širi ustanak hrišćanskih naroda protiv Osmanskog carstva. Njegovo prisustvo bilo je opasno za Portu, ali bilo je još opasnije za Miloša. Karađorđe je imao ono što Miloš još nije mogao potpuno da prisvoji. Ugled prvog vožda i pravo da ponovo zatraži vođstvo. Ako bi podigao novi ustanak, osmanska vojska mogla je ponovo uništiti Srbiju. Ako bi ustanak uspeo, Karađorđe bi mogao da se vrati na čelo zemlje. Miloš je morao da bira između bivšeg vožda i sopstvene politike. Izabrao je sebe. Karađorđe je ubijen u Radovanjskom lugu. Njegova glava poslata je u Beograd, a zatim prema Carigradu, kao dokaz da Miloš kontroliše situaciju. Taj potez je Porti pokazao njegovu lojalnost. Istovremeno je uklonio jedinog čoveka koji je mogao da mu ospori prvenstvo. Ali cena je bila ogromna.
Karađorđevom smrću započelo je dinastičko neprijateljstvo koje će podeliti Srbiju između Obrenovića i Karađorđevića. Iste godine Skupština je Miloša proglasila naslednim knezom. Međutim, postojala je jedna prepreka. Sultan to još nije priznavao.